Helikakuba iswe helikaku awusukanini madoda hayi ningixoleleke ngokubhimba ke bafethu ukubhimba into zami cha ukubhimba nami ngakuphiwa ngithi abantu bayaphiwa ama talent nami ngakuphiwa ukubhimba okay ke bafethu igama lami mina ngumongameli wakaMazongolo ngiphuma le phansi emzimkhulu bafethu ngiphuza umzimkhulu nawazi lo mfula lomkhulu kazi ekuthiwa umzimkhulu bafethu ngiphethwe inkosi uFodo hawu sibona madoda siyabonga ukuthi ke ningene la kule video lenilalele sicela ukuthi ningakhohlwa ke ukusubscribe bafethu lana ke namhlanje nginiphethele udaba olumayelana noKhuzani umfoka Mpungose ukhuba lensizwe iphiwe le ngiyawuthanda umculo wakhe nale album lenentsha aqeda uyikhipha ngiyayithanda nayo khona le ngoma engiyithanda kakhulu lethutsutsi ayi la ngoma ngidlala kakhulu ngoDecember bafowethu so bafowethu uKhuzani ngo2018 kusho ukuthi khona umncintiswano owayewungenelile ekuthiwa iMTN Maskandi Festival right so kulo mncintiswano lona wayewungenelile wasewina ke ngenxa ukuthi unabalandeli abaningi kuthiwa kahle kahle ilokhuzana yabo indlela bebebuka ngayo ukuze uwine kwakumele ukuthi babekhetha umuntu owayenabalandeli abaningi right so uKhuzani wasenqoba ke waphuma phambili bafowethu ekuwineni kwakhe wawina inkomo ezu7 wabese wawina futhi u50,000 ngaphezulu kodwa ngoba umuzi wayingenawo futhi sibaya engenaso wasethi ngicela ukuthi ningibambele lezi nkomo ngizobuya futhi ngizoyithatha mangaba sengakhila umuzi sengakhile nesibaya right so uKhuzani wasesebenza ke kusukela ngo2018 ehlanganisa imali wawakho umuzi kuyimanje ushanga umuzi oyithabathaba yabona insizwa lenhlale ngisho mina njalo ngithi ishayiwe la ekhaya yabo umqondo wakho ukhaliphe ngampela ngoba lo muntu lona wakhila umuzi omuhle ngaphezulu kokuthi akhila umuzi futhi akashonga ukuthi umuzi owakhe uthe ngakhela ubaba la ngakhela abantu basekhaya ngakhela umndeni wami la yabo wakho umuzi omkhulu futhi hayi ukuthi wakhe indlwana nje wasakha nesibaya ke ethema beqeda lo muzi ke wasethenga nemoto ke bavusa amabhizinisi kanjalo waba right ngicabanga ukuthi nje kule sonto esiphuma kulona base bebuyela kuyena ka baka MTN Maskandi Festival bembuyisela bamnikeza inkomo zakhe bayiletha la hlala khona lele ngakubo bamnikeza inkomo zakhe ke bese zinamankonyane ezinye heyibu zisakhulelwe angazi uma kuthiwa inkomo yakhulelwa yini kodwa zisamithi ezinye sezinamankonyane hayi lensizwa lena kusho ukuthi benenhlanhla ngempela zithema ngaba zifika ke lenkomo lezi lapha kwakhe base bejabula ke abantu bendawo umphakathi nomndeni wonke uyabo bajabula ke lokwangempela kodwa yasiphawula ke inkosi yendawo ubaba uZakhe Mpungose okwenza okuwukuthi futhi uyihlobo sakhe nje uKhuzani Mpungose ngoba wakaMpungose uZakhe Mpungose wase inkosi ubaba uZakhe Mpungose yasibani baba nombono ke yasekhiphizo yathi Khuzani ngoba sekufike lenkomo kanje wasuthola nale mali kanje mfowethu awuthatha mfowethu thatha umakoti mfowethu uganwe thatha yabo nomfowabo wasevumelana naye inkosi wathi hayi ngempela mfowethu ngeke thatha umakoti uganwe mfowethu nawe ukuvuse ikhaya ke manje nomuntu obambisene naye uyabo wazi umfowabo hayi njalo basifikile thina la ekhaya siyabhraya sishisa inyama thina sifuna ukuthi nje masifikile la ekhaya ke siphekelwe nje ukudla ke sidle nje ukudla okulungiswe umuntu wesimama esaziyo ukuthi lo wasekhaya lo Khuzani mfowethu thatha mfowethu wasethi uKhuzani ke hayi bafowethu khulekani ngizothatha kodwa uphele lapha akafunanga ukundaba achaze okuningi kodwa uthe nje ngizothatha bafowethu ke ngaphezulu kokuthi ke sesizwile nje lonke lo daba lolu ke ngithi ake ngibuze bafowethu nizwa kanjani le ndaba leyo ukuthi abantu bakuphoqe esikhathini samanje sokuthi esikhathini samanje ukuthi uphoqwe ekuthatha ke umakhoti noma thatha unkosikazi ukuthi kuthiwe ganwa ndoda ganwa abantu sebeyakutshela ke manje iqinza amehlo bathi ganwa aningitshela bafowethu la ku comment section ukuthi nizwa kanjani le ndaba ngabe yindlela elungile yini ukuthi umuntu aphoqwe ukuthi athathe unkosikazi ngoba nakho siyabona la inkosi nomfowabo kona bayambonisa
kodwa ekumboniseni kwabo kuhambelana nempoqo encane futhi impoqo yakhona ayinadlame angeke ngiqamba mangakithi nodlame impoqo yabo cha abamkhombile ngaspam abazile ngandluzula ayinalo nje udlame kodwa bayamphoqa ukuthi ndoda thatha sesifikile isikhathi and naye futhi uthi ngizothatha khulekani sithi ngesingisi ke bamfakela ipressure uyabona angazi bafowethu nina nibona kanjani cathi ningitshele kwi-comment section ukuthi ukufakela umuntu ipressure kanjena ikakhulukazi umuntu omdala ngangokhuzane nje kanje niyibona kanjani lonto ngicabanga ngicela ukuthi ningibhalele comment section nje nisho nihlaziye kahle lo daba noma ayikho inkinga vele usiko lusho kanjalo mhlawumbe noma isintu sisho kanjalo ukuthi indoda ngoba kahle mase sibuka ukhuzana usele nogogo wakhe manje uyabo bayakhala nabo bathi hayi sifuna umuntu ozogada ugogo la nogogo wake washo kwenye ivideo nje efakele ku Instagram ukhuzana ethi ugogo ngeke ngilindele umakoti ke manje ngifuna umakoti manje khuzani ingane yami ganwa ngane yami wathi khuzani washo into eyodwa futhi wathi hayi ngizothatha gogo ina namhlanje akazathatha ngicela sekuphela unyaka bafowethu ngiyabonga ukuthi nilalele la nihlale nami yaze yaphela le video le ngicela ukuthi nje ni subscribe kwenzele futhi nizophinde nithole futhi ezinye indaba siyabonga kakhulu bafowethu ngoxhaso.